Mo aku kengkenati iya ning dados pinunas titya lilaan kayunanmu sampunanmu setata sungsut ring pikayun iya ning mo setata sedih kadipuniki mangdan nenenta kantosmu sungkan riki ring puri semua pesan mo nampenin bukaturi dewon nyen menanak itu sing sepat adi yang dia mau nenetika dirasa dukito neneni penin rakan moki ida ibli agung sungkan turmaning kayang jani dekonen presido kena adi mo aku yening dados pinunas titya dumugi jaidai bali rabin titya lunga mereka ngeloro tamu dumadak sakane paswe candi dasang yang widi presida ida ngemodehan tamu lamakane ida ibeli rabin mo presida ida digeles kenak mo egaran kayun mo kebo aku suk semua pesan mo adi jadi lunas lu berarti tiang itu jeneng mantu sayang begitu di tiang itu disubane kayun-kayun ibu rasa sing pocol ibu ngelah mantu nade pocol pangkene sebeni paras paras selunglung sebayan tak dewa moipa jelek lawan melapang sida dewa sing lakar mepasah anangon ibu mantu suada mundoy dewa mau tetangisan nebiri bang tuasan cida karman ibu donen pragat ban ibu naur dini di jagat awinan buka kene ngemasen rapi di dewa nede pamekas paman orde rasa sing bang rasti diglarang ide sang yang pramengkawi bang sida digelis yang putran lah muwali dor maneng mapikole apa ni abdi yang gelah sida mapikole nuna sang putran gelah tako mangkin pikayun pelungu cokor dewa santuk kang sampun asase hidalungu maka kalih tuah bedang paman yen ale di pewandangan pantasnya putran glasu bemuali mai kepuri jadi kene cihna yang pesan bakten pamane marep kapinang lah pamekas marep kapinang purine dini di mertobuanu lautang dot puri lampa pemargen putran gelah iya nasa punika ratu gua kumpiang nyadio dikiang sekari dikiang mau rip ratu gua iya nasa punika dikiang lirine lungsur mau pamit mau boleh mau porahan rip sekarang mau paten dikiang itu pengambil dewane sampai wala paman dia pesan paman berjalan pendidikan ada mau paten elengan panjang gelah kiwa kelawan tengan gelah ajak atap pang sida digeles muali gelah kelawan mantan gelah dini dipuri lakar gerasi tiang ke raja nabi ini aku tidak mau pamit lautang menjalan pambelang-belang nih menang malah main gerasi dini ya ini nggak sapu nikah yang panjang gerasi dini makin Beliwenten Riki yang dia mau dikira subaktin di tiang ringling beli minap duwenten kirang beli
Wawangan makin beli yang ayu bahagia bisa nanti. Api sani ke abdi yang beli sini kedagingan. Kewanten yang kadi puniki kelebihan jadi kiring pas Rama tadi. Dan beli makitulah karena membalik ke puri. Napi male daging mana yang beli. Risa sukat beli wentan iri kiring pesrama nuna saja ringlingi dan akiling sir. Sayan bunga gumanti mana yang beli aku. Kewantan dua enang pisah ketambetan titian. Adi, layang singakin. Lintangan not bulakane menyanding gunung. Lintangan not bulakane menyanding gunung. Di sisine bak medaging sarwa asri. Di sisine bak medaging sarwa asli. Kembang ansuk ke sungai ini menyanding telangi peluk. Amune miing sumine. Iya, Pol. Yen orang lunas pesan. Napi wau di dia ngorena kenten ngoreng tawang, yen mo. Sampun kenten jab enten minyak. Mana apa kok? Ampun kendiko, ampun ngaweni dia ngaraipun. Tuh kiji lah gua tuh. Kini amun diolas. Puk yen yang Pol. Orang gelah ada di lidi. Oke dan. Nggih. Kiki hadir, manut bisa malina kilingsir, ibun beline, ada kewanangan asasi. Para sidang mapikule, tan mapikule, mandap muali beli kepuri, mapan ide beli beline, suaga bisa, mongkek aja nih, iya, ada mongkek main apa. Yang belap taluh rado, ilan taluh dia rado. Dah 2 salah taluh. Iya. Taluh apa? Taluh siap. Oh, taluh siap. Mana nih bang? Ajak marut, iya keluar apel. Lagi sengaja kita pernah makan tepik sak. Ratu iya neng kadirunto bos beli sane wau. Pawanangane makin beli pacang metulak wali beri ke kepuri. Beli pacang nilar tidiang biaku. Mawinan sumekan tur maning tegas raos beli. Ini mana sabulan beli kimon lek kene jadi kilingsir. Iring tan gilena kilingsir. Idewo kalajak beli kepuri. Bang sedang nampingin linggih beli. Maniang pinah ke murah jagat bang persida nyak cangkem ala kirani. Tiga ngiringan pemarkan bene kepuri sampai Warta-warta bisa lagi. Apa lagi? Purun matur yang lingai ibu tiga. Kemudian kan Ini beli. yang di jabatan purun matur, bang beli sana matur gitu. Iya neng gumanti tulus wecan bene ring sikian tiga. Tiga gumanti ngiringan kayun beli. Kewanda ngiring santang keling dan keling sirin. Mangdo puput gumanti babawa saya beli. Durus beli. Boyo sana, boyo.
yang sedang makin. Tapi sedang dia nak. Ada yang malu. Jangan kuen, Pamakas ring itu nak kelingsir. Manon panamaya kadi atau yang sanis sampun lintang makin wantah melarapan mana loba di tiang mantu ring ibu. Tapi loba mana di tiang aja sampun di tiang mapi kole. Benar. Yang dia sudah tambah durung boleh di tiang mapi nulas tambah. Mana jani nih? Untang mana di tiang ya di mangkin jaga pamitan di tiang ring majen ibu. Jadi ring di tiang kepuri. Di nane jani. Iya. Sina di benpuang. Sampulang kita lu ading panemaya ring itu nak kelingser di puri. Wata asasi boleh galak, boleh pewanangan itu ampura yang bisa. Yang mula kedah kaya ni dewa ni. Lakar ngajak okan ibu ni kepuri lautan. Kewala pengide ibu ni marakapin yang dewa ni. Pelang pesan uturin. Ada ni dewa ni. Saja aja subuh baja. Kewala palaksana ni cari najan ni. Kengken je tatot di diri itu di purian cenengi. Kidorin. Iya. Bangsa Ini lekat dengan ibu ni dini. iya ini kuliah sambunan semalam saya. Wenten penghabe, wenten penyeruan makwe pisan. Tidak kalau kata pelajaran dewe itu ibu aku. Nona suruh germator sisip di tiang ibu. Dan urungannya mangkin di tiang pacal nilar pesramane larangan ibu ne. Mang de becik ibu jenak kiri-kiri pesraman ibu. Dinunas di tiang. Sampunang ibu lali ring sekian di tiang ibu. Yang depang tekayon ibu ini. Rasa banget saja ibu. Lakar ngelepas ide. Kewala kudiaman. Nak subawan nang ade dong lakar ngalih rapi. Ngiring belen ibu. Yang lobo teh saja ibu. Ibu sing melakar ngomong ide lakar temu. Nama kudiaman ni. Lautang dewa berjalan. Kewala pengide ibu kapin ragane dewa ni. Do pesan. Dinak kandok dewa ni dini di posraman abo kamu kepuri. Kengken joreno. Kengken itu dan kapin ide beli ni dewa ni. Totang. Doi dewa ngelawan. Ini ibu. Dumugi presiden kedaginganku mandi runtuh bawa si bunesane wabu. Kewanten. Sedorong titiang pacang nilar pesraman. Lugrayang rien titiang pacang ras titipang kiri kering pemerajan. Titiang pacang lungsur mepamit dumun ibu. Mau tamu pesan kayu di dewa ni lan barang-barang nasi tibakti ring ide sang yang pramokawi. Pengandu pemelah berjalan di dewa. Pamakas. Sapu napi. Panggil kedua. Mania nih ada galak. Sakit sebuah peragat pulak balik gelah di puri. Jadi karena dituglah akan muali mai. Vaksinnya Jadi keculo. pamit. Istilah kentan makto jauh mana. Silakan akan ngiringan ya. Jadi ke puri dadi. Ngiring yang sikit. Bal. Langan hilang panananya. Taluh jamu liang. Hah? Kalau apa uliang? Taluh nyi mak taluh. Nak mulut tiang lah tuh. Ya ada. Belah ngajak nyaman di pamakan. Di sini ngedang ke jalan janon tadi. Aduh lu kencang. Bibi, ilan di gelas. Ini sedang Gigi, jelas apa itu? Mulai dari makin giring itu lagi lingsen. Baik Pak, lunas jam Pak selamat jawabannya. Sing pelah natoleh nyari. Nah, niki pempatan. Ini subuh madan ke di tengah ngalas. Wakung
yen enten iwang antuk titiang matur puniki wantah sampun wewidangang jagat puniki mertepuana Ratu Dwakung. Ajakan pemargi ini nang negara ini nang menang yatno cai di tengah alase inggih sawireh liu wani madang urun sarwa mangsa bangsing kekeneneng Pancabaya. Hukum sejawa nang to paman Inggih. yen sing pelih pendelah naga ni pempatan agung subekat ke jalan. Iki gumanti sani ruruh titiang napi mawenang titiang ruruh sani kebos catur pada desa. Nah yen dini yani sida paman ajaklah masang sesirep guna-guna pengasah itu sina anak tekelin telur sina kalmai lakono leng kaja kalmai lakono musikian rengenang puniki sesing-sing sina sida kalma pikole pejalan gelah ajak mau paman ada kerja sampun kemana titiang ini punika duanik sana puniki tulah titiang potapani punika kawo Ratu Dwakung. Lah jadi serius jaga paman. Jani cai ingin yatno sawireh ritat kalau bapa macang sesirap bangsing adoani nepoke Inggih terus cai padau nih campak nangin nih kita beli ada anak beli kangen cai nyamat beli kau cai yang aduh aja kelot ya ada di kelot nih kan menyaman di betul je kamu di perantinan bocap para kane petruk kan wedang bang yang pun balik bos oh dia bogong apa-apa tege ulos kene gin perjalanan dia yen kadi punika bang yang titiang mangkin pacang masang sesirap jaga paman kau kamu awasin ada anak Onti ayang jadi tolong cai ini lu paman ada anak sebelum wetan anak liwat ada liwat nggih ya lo lain jangan mengukul tuh kan mulai kosongan Onti walaupun orang tua ini sakit Mosiosan si muka di makin. Ios gumi paman di subare paman nyidang memasang sesirap ini. Ios gumi len rasa kekenapan gelas. Lapung Zobina ning manusia sadilintang puniki. Yadian ke bosku mataku midet yen can sida kadimangken ke bos sirap ngemaling ngepukul tungkul sampunan ditiang ke waos iya kung makin bun lelasan wasing bulas ke dini yang bulas ipun nak menjemur jangan mau saja paman jadi gini para kadan kalau ngocok kore dewa mangno singit gerarakannya kepan bos benar iya ganti raga dini lidang sinah jadi ketara perjalanan lan masingal pak palu intip ambilang intip pet prade subuh nyak sida kena ditu marah lan jagi main terus singidang pemar gini
Umar gini ya. Lurus biaku. Oke, Kalesa. Betul nabi ya. Udah ada sasapu niki didiam beli. Didiam. Ji? Didiam. Caranya beli. Didiam kiam pisan beli. Ada rasa Pele. beli. Masyarakat mau ide mau ditelik. Gini. Nak kengkene Paul. Bulan. Dikonyang gini ya. Weh, yang kiap. Oh, yapol barangnya. Singidan. Di sini dah. Bangun singidan. Ya ben ngale ammo lang ben. Kiap atau dia nak biasa bulan menuju. Ye mah belakas malonu. Halo, selamat pulas. Ye, ni kayak. Aduh. Tidurlah ya. Aduh. Kulit halus enggak? Weh, ini dia mau pulas nih. Weh, tadi mesti pulas angkok kan ya? Soleh. Boleh Paman. Oh, pulas, panis. Makin nomor niki jelema tapi apa? Betau. Apa? Yan bulas nah. Betawang kiap betau. Aduh nak pulas bungut ngomong. Ipit nih. Jadi gini Paman, sampun api antuk mangkit. Ane ke rajo niki. Adi beda adi barang itu pulas adi. Alin untuk nih, badas. Ini udah nih. Dalam musrah jangan kopi lu. Jelema sing lapet teman kene. Di center pulas. Center. Dalam musrah jangan. Jadi gini Paman, ingat mapan subuh sida jangan mau pikoleh pejalan Paman pejalan lah Nah jadi demak nih mamno kegingsir saking riki. Benar ni utama jadi kalau sida pebahan riadi ingat. Etsek boleh baglah ni putra merda buana ni Paman. Patut kan di bawah sepanduk cok ni dewa. Lurus. Nah jadi. Lauk para lauk. Nabil, ning iki. Waduh.
Yadi kan kenal dia. Baik. Gong, ane lo kecak gong. Dang lowongan ni mula dia sarah tanglah. Niki, wis cekek nih, Gusti loh niki. Kawan juga kini sedang lo jelma soleh. Ni jadi gelan ya patuk lang ni jadi. Durus kayak gini. Dong non naratu ngarsang nih. Cai nanti dia gelar aja ni non. Tapi raja naratu ngano yang dijalan ceng. Dalam mau saja cai para kan cai ni dia binyak para tu orang kegelar. Lian kita kan carikan di jalan ratu ngambil nih. Weh nak apa kan? Nakin gini. Hah? Kan? Sarang kali nih ceng. Mau kita? Nyana di kayak gini dong. Bagi dua. Udah jelma dom soleh kan polo dia. Ratu di dolan di jam ten. Woi. Mas. Nah, jam pesan. Jadi kini pas saya ngalang bangun nih, pang sida syarat gelahnya, sida gelah pang pikoleh dia jadi. Makin kali kok sana kena. Malah bisa atur dia. Nyanan carikannya pun aku tahu di jalan cenunas. Dalam mau saja dia kayak tu di puri tu ada. Ini ada cenekan sih dulu.